Jadi, nasabihin ko sa gulong ko, Uli, naperjugotikon. Anjing kotin ko siya po terus wow. Kalau meron siya, pada gusto ko nito ko po. Saya muna terus, anjing kan kita mana jangan membahui muna dapat yang kita mana jangan mampu. Muna daw. Pasal dia mampu, pasal dia awal na pinanatog di ba siya muna daw po. Dapat ang jangan litas siya muna daw. Muna satu jangan mampu, saya muna daw po. Tengah aku mampu, terabas na si tangan namin mampu. Saya sehat namin tinag-tinag po. Dapat jangan mampu po. Opo, anong mo nangarap po? Parang pagi na po. Ujian ko po, hindi para sa ito po. Nakuha rin po pong Martin si para sa atin po. Lino ko ko daw. No pa, ama magpaprati mo na ina. Asay mo daw Martin sini mo. Makuha na po Martin si Soros ni Suroman din si Opo. Muna ka sa nasramo po no Martin si Johnny mo. Roh, marto ko to siya po. Roh, usok ko daw po. Pero nga mo daw sa esikola ko po. Hindi ko na to. Alero ni mo. Pero nga ko na inang pos maruham ni mo. Ay sa isusay na po esikola ko ka na o. Nangibiri ko sa esikola kayo po. Puso lang yung pong mga ano po. Nangilawas to hamalin. Tikirapaki daw po. Iberi ko ano siya. Bodong joy nang ni mo daw po. Iberi ko ano siya belajar. Itong paso siya belajar ini mo po. Nang iberi ko awan siya. Nang mo iberi ko ano siya po. Marsahi daw di bermudu-mudu po. Nang mudu po majaga mo pong narayo po. Sapursuya ko po. Nang tarno ko nabi man ang bigwado po. Alis, selamat jalan marihodaw po. Selamat tinggal marihami. Masalam itu hami daw po. Sa isungok ko, hami si Gadyang umur daw po ko. Sige. Susi? Si Susi? Atau gimana? Karena taksi dan itu wari sila baru sih, wari laki muli mau, jadi juga jauh manusia salah anak muli mau ibu tuh, anak mau hidup aku, dulu ibu di situ, di sini, di sisi sekarang, asal kalau malas satu jam dia mau ada muli disuruh aku itu. Buat dong aku, dilagay yun ni Bena. Ikaw berjuang to siya punak ko. Nung kumangan si malas mangan noon. Bertahay tao basta masakit tao. Bertahay tao awri na pulo. Muli mo ina. Sino dito? Ay tulak mo ni Mamo Jiri. Isa niya simping marunong na ko narongkap. Pagbuko baga-baga kali na karong na ko narongkap sa inang. Ako. Pagkatay dito si Jiri ko di ko. Manuan eh, may naon isanin mo. Bujur si Manuani, budaw. Isa laro ang bumi ko. Ang asyati o. Anak ko dyan na biyo. Ay, asyati sa imo na. Isusi na po, asyati mo na. Iluwi siya rin ka ni sis kay imo na. Matawag mo siya rin nga po to si. Manuman sa ito, isipada ko lang po. Ay, mapuno ng tao na matay sa ito. Ano madago niya.
ako ng gulong. Ako. Titira po. Halaman tuminan. Hindi mo bilang muna mo. Yung muna tunibig ko. Una ko natusugin ko tarbeli mo. Matay ko po putar beli mo. Abi niya tulog na lang naman sa ipagnibihan po ako. Titira po. Tulis sudah baik, tulis. Coba, dapat tinggal pas masih dalam. Sudah kalau bertanya aku bertanya pukul turun. Ini saya kuyuk. Terus orang menjadi situ orang aku di situ kok. Apa yang ada baru-baru. Orang menjadi situ orang aku di situ kok. Kaya iya sih. Tapos udah bertanya aku. Terus dia pukul ditanya aku. Nakulong para sa iyo po. Alam ang terbenar be magbantuwa po. Ayaw lang. Ang masakto. Hindi mo na sa ako. Sige, durang ko dito. Kung lanig ka mo na mo, terlian ako po. Pwede niya mo tako. Nagkastungo lang ako po. Masamangan ko. Usurong tayo sa mga manurigang mo po. Di mo ba ako sa umagro. Usurong po. Aling nga namin ako. Selamat jalan Mario po. Tagyan ko na po. Kurang nasasaw. Nagparsitaw po. Tagyan ko kami po. Selamat tinggal Maria kami po. Selamat jalan Mario. Siap-siap mengambil dua hami dan nama hidung orang makhluk nanti siapa mau bilang hendak dengan sakit asal orang bilang apa ini bisa cuma balik tel bilang kau bila tu mendapat tuamu Singkat merokok. selamat tinggal menurut tu Selamat jalan, Mel. selamat jalan menurut tu selamat tinggal menurut Kasih kak aku satu. Ngomonglah. Buat orang tua, selamat jalan sama orang tua yang baik. Selamat tinggal dalam misi orang tua. Dan juga orang tua sama mama sama bapak sama orang tua ya. Terima kasih orang tua. Dua. Anto. Terima tua. Selamat jalan sama tua ya. Jumpa sama tua senang sama mak jalan sama tua. Bisa? Udah sama-sama yang di sana sama tua. Dia selamat jalan sama tua ya. Kirim salam sama mama itu sama tua. Selamat jalan buat sama tua ya. Kasih tutup. Mat Tuhan.
Terus roh namin di Budian mo matwa. Dami sa ulit ka matwa. Ang ninyo nito, pag-isito. So, lima, silang sihat ni Lima matwa. Dawat ko na. So, hindi sulit na ikotok ko. Si Mastro sulit. So, gusto ka na Budian mo na matwa. Ang nilingin namin, Budian mo na matwa. Gusto ko na matwa. So, majalan mo sa matigil pa rin. Ito yung namin na ngayon sa ito. Ini si Dum masih gisi. Eda. Dum. Sidang hangkap ko eda. Eda hangkap doho. Najotok. Mula sa nagelek ipature-ture mo lah. Betu na betu atong sila ko dam. Sonari peda ko. Nga baru besar mi. Dan biasa kami dulu eda. Alanyon, pangido ako eda. Sesehat na sudah kapinopar mo deda. Terlumobi. Turun paromeki. Oh hado eda. Musel makas. Nya rolo kami na tersira itu so. So dia do manikir mo. Rodo pangido mi, helami. Imat borumi, pahupumi. Rodo kami sudah. Hape 2 hari kami nang mulai siap deda. Adi alat ko ako. Ale rodo kami nang bisa. Tumpe sa robo bieda. Do pahupumi, ale ko helami rodo. Jadi panggil aku tuh enakku. Bertino na anak mai, bertino do poru, dapat di nong adongi. Di do kokoro ida, tuan anak mai to depan. Siang dia manak kita ida, tetap batu pakat nama saya aku. Ida panggil aku tuh ida. Sudah dari batu rehok dan beribar. Somni do nang ise penaro tu son sudah dari batu rehok ida. Jadi sonari pena nang terbalas sami. Akap pena misi tua mau jalo kami. Alayo dia panggil aku. Sudah pinapar mo na tininggal holmo. Di bagasan dami, di bagasan las ni roha, di bagasan dos ni roha. Unang araw kami tutuwag ka na tutuwag, ano di paninggal mo. Jadi, sirohonang putuhin ako na burju, ahurang ako na sililingon na sa gudang do. Alin ang pisong nida, setiap aw lewat siya no, sa tetap doro ako to, romo doon sa tokin pamirik ko. Alam niya, heda, nga huanggap ko ba heda, na banuguhon, nang pinuhatok mate, damang kayo na. Tinggal ho kami so nari peda ko na burju sinjaw na kami na parmo tong masungison na pabenan na tong tuhami dos rohan nami aduan tong na konami kubonan basogi deda untuk sorope helakku baru ko popo so ni berem siap budak siap Kalimantan bapak si Arpil makdo parmeki nang di sompe deda sudah hamida nang baong opun si Aurel dang ngaroda tersere to alai tong do ida dang boy robe alanya ida daw siya taruh pasarati lagudak sero buka penaro siya kami salud na nang roba sa sudah deda jadi selamat jalan madi wedakku selamat tinggal ma di hami sudah kapoda na nilami tu hami dan lupa hami si wedakku ada berjuda jadi songni ma johata sinonok putu ita salud baru isi ni mana baik tapi asal mulai nangis mudah jual. Sini udah tuan dia, terburu-buru mau begini udah. Ada orang merpornya nasi warung ini jadi keberan dengan kita roh. Tapi terlalu udah. Itu koran apa nih burung sepuluh jauh. Pas-pas udah terasa na malam ini so di sini macam udah konin naruhan udah tapi dalam di sini mamore ya mata ini udah tua udah dalam berbornya nanti saya terlari ini udah selamat jalan udah pas mami sudah kepenuh pergi ini udah saya kan bicara menasi ya masih dia ke bawah ini udah ada selamat jalan mandi udah tinggal mandi nami
memberkati kita ya. Kumpulan Katual Saur Madura Gabina Dalam Horas Ison Hani Pinoparni Kupunta Panaleman Modo Siakan Pertanjung Bale Ima Opusino Modo Hani Opusio Perdapur Opubebe. Jadi isor au madok hata pertinggalan tuho tinanggah memang di tahun 2022 di Sahipurodo tahun baru ikut sehat lahu inang dia hobur inang Tuhan senangan kedruan yang koi nang kurang buyau anak tomon yang menutup ini sudah ada urdu 3 hari awroson saya turut dorohan ayamannya apa satu ini nama terus musik koi Tekas upawo matuwo binasobo ipe parlemen natong be kurang sehat inaudah alai sete patung suama teman ma saina DOP naudah kapodami ditiki volum ba pineyok me sahab naho tuasonani mendapat Tuhan kembali para ni Pusino saya kurasi mak untuk amis dia ke Pinoparmo selamat jalan mau pungda selamat tinggal mereka Mudah-mudahan ingat-ingat jam dari persidangan itu enak. Oke, saya kalau sudah orang soal kurang mau sahab ikut kuliah dulu jadi kau kejalan dua anak tambah di masa itu stok kia terus yang motor benar so alawi kota ujian saya yang dia kaboi nak kau pada satu masuk kau nak baru saya kena tidak benar kalau so kalau lah paparan ni jangan orang sokong itu di zon paparan dia boleh lebar di mana alai sudah naik Tuhan cai dan nama datang pak di zon mau inang di mah amin selalu nak termobi papa inang jalan menyokong Daro mengajar Jepang pun alai kinyom terakhir ke Jepang itu pun sanggit maupun di jalan Yarewan semangatmu mabedame Tuhan sudah pinopar Taglumobi dihami pinopar di opung Pangalema sanggit mah tujuan Yarewan opung hot hami mardame sonang hami kitab hami Marsadeni roha marsiru urupan Langbui au hatok rokung anak di markari jokung langbui anak habis cuti atong berpung ale melate melokot tutuhani tapi sadira do pung di parubat goyo gade ro aner kokung je sanggit mopung akurasi masih mangokmu saya sama kami sudah ke Pinoparmon dari tadi Pemon. Selamat jalan mopung. Habis tidak lagi pengundi. Tetap nak mengundi pun pengundi tu tak mau mana jadi orang kita bisa jadi aku. Kalau soal istri mau foto video, ambar ngamu video di foto. Iba ka do foto. Ada sah tu kami di pasal tu sudah. Iyo tu nak kau kat tu pasal tu mau berada di sana.
Dulu si kok tu sulit pinopar na ini pas auto ini baga-baga nang dinalomi. Dan si kok sulit pinopar ni. Aduh ni kok tu tayo na hubang waran na pag-uwi. Yo kaya ma. Ang kawasan ni pasay to kurang ko itong dinulong sila. Nagkaray tayo sa itong tugyo ng dalawa nito. Muna kasi ang mga pag-uwi. Masuti ka niyo. Alam ko na Soviet kinituhan na isa takbo kira ko matukuhan ang talon ito. Alam ko sila mga pulisya ang kapos rak ko siya bipino para marunong siya. Ang siya na nani habel mo mo niya sa kwarto mabelu. Sa kwarto ko mabelu. Takbo yung ko sa mga taro pinaparmo sa unigat sa buhay. Alay mabasan tuwan. Bago ko ako na mimiti. Tawag ko na sa unigat. Werang itu di Madin, sejak dun, baru nengok ke toko kerbau merah kopi kosong mebel, tidak orang roh waktu situ pun naik natong aku, ngabek dapat pahit tu ya kamu, situ pun merong kamu katahu kan, aku katok mahasiswa yang menolong kita, ada kalau mahu toko ledua untuk kosong itu, dia kalau tidak mau kamu tu, di dalam mau. Ipuri mah mau biar baru kopi ala pang yang kami kerja kami dapat Sangat kami enggak merasakan lagi sakit-sakit kan. Nasihat-nasihat kami yang buat misalkan itu anak ini buka amani master dulu jadi ngasih pun behalnya ke anak kamu sama dohata selama jalan diomong langsung dia ke peparan diomong dan akan nambah tidur sonari bapak berat sonat amani pun sudah pakai tenung pasal sonari itu bapak berat Jadi mulia Tuhan. Kakak, opung imasta, sederhana maafia deh. Beringon na kami ho. Takas do humodo. So di horong iroham di nak kana marahamarangi. Tohoro so na nilo mo di bolu. Meluham udang nama dia nama. Audu nama dia nama do matianita. Lumpur ham edwe. Jadi pada hidup guru di mulu, di pada pasal roham bangga jual habis selalu nak kati roh. Ale sonari ulok ketua takon, tak beli pamalan. Atau diwakka, apalagi pada goton, ala order papar serah dihitam, selalu na. Nani horsoh ni roha di gulung. Di pangiluan pun ditakiangmu. Pasal atau kumatu di bata. Asal di bata ada batu lutsut seluna. Di horso ni rohami. Nyan di tikiwulu. Rola piano tersedaro tujuh tua gasot. Nunga masih sendo sehida. Anggia matong itangio di bata. Di seluruh nakapirong parko. Dihitat pada marah-marah. Asa muna kami ala di dosa. Akan ada ulahon na selelengon. Alana di paratong rohak kudu. Udang duha orang nabi hamiak kamtiu. Akan ada tinolomu. Marado poko. Alayasi marang debata. Ginaw masisya dosa ita. Suang-suang nilang kindoya na kota sa luna pilang parmi. Ang dia mamatinangi mabinegi debata. Salu pangiduan ni akala kota. Salu pilang parmi. Dihita ka na marang-marang. Asa unang tutu gabi ala di dosa akan ada ulang dan seledekon gabi pagabadi yang kapasu-pasu naik si pasahaton di debata berita
Jalan tinggi ngolu. Di Panginoon niya naktaw. Iko marpumita sa luna. Puparan niyo punta pangalema. Ngolutok na boy. Nanggo awala pinopar niyo puntupo. Iyo Panginoon ko. Alam mo habi no. Imoro di kinarenggan. Ilen di bata. Dan boyro retasubi. Atau di holso di rohami di ngolu. Ditangiang Panginoon mo. Yang kanan kota inamurak sikap lebih dijalo pasu-pasu siat Tuhan iba di situ buat ni anak di situ buat ni buru suang soni nang yang anak kota nang tangko murna na sudah porokat lebih asam girma di pada dimulakan selalu na Panginoon mi also di rohami di pasahan, di batamay marhidi-hidi ang katangyang iula-ulan tanong asa taruli hida di ang kapasu-pasu na nang si pasahato di bataan dito hida ato di padalim mo inong ng kisaluna ang kapinoparmi madohata sa iyong giyang mantong di patulus di bataan so di ba silolong ko di hata parsirakat di hida palitikyon selamat jalan maniwag kang selamat tinggal mani hami sayang kia manihan boy hami sa luhuna lumoy makajak kami no kartaon sokong kuwo sigat jamubur jala sana paniharap na boy gawi ina na labas roha jala ini sila ito dari yung polo pwede hina po parang yung punta pakalay kau malumarin hita sa nomor 200 Rusia buklo nomor 220 mong turuhan ada apor siya mumunang bobos batu paon na Homa atong siya nasa dia di tanom. Baik dalam masuk Panginoon ni sudi at kapaparangan Panginoon ni natuto na niyo kinaruna ende Alan Itangiang Asal
pinopar ni metode tahun interpretasi persirangan ni metode tahun luguna nabula Yesusi amang permisi nami sampai tanong jo. Ah!
mana tinggal hona sau tua maya tua ka arena magi usia ibana so ni madi ida saduna asados marwata asamar tania kita lau bamorato batuso betul tanam jauh betul jangan makan sini kosaran kalian kita jauh bani maka manami nama bangsa di berwagijang nahu puji kami menghitiaramu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Hari Tuhan debata manangkat kas dari botoho perhubungan nabi di Tuhan Ibageso. Ima hari Tuhan yang raksar kui, namun dialog mo sa dari Tuhan nami, ima na Tuhan nami o pumas tabur si majutako. Hari Tuhan debata aman nami di Bagasa Tikyo, naing walum nami mana Tuhan nami o maranaman. Asa dia Tuhan katikin bro hari Tuhan. Lehonomu pasok-pasok di hati sa luhub dari Tuhan tubunga pinopar na Tuhan nami o. Hari Tuhan debata aman nami stokin naing, walum naing mahagugawan yang aman hari Tuhan. Dinalaho pasahaton, tuang ka sa luhub na panggali huya, na tuang ka huda-huda namin sa luhub na. Atau malituan, tuang katikin ng ropa tugoy maham sa luhub na, pinopar na Tuhan namin o. Dinalaho mo po kami hari Tuhan, tutungan niya naman hari Tuhan, asiro ha, tutungan ni mahami, pariti asiro at tulungan. Bahita na Tuhan Yesus Kristus, jalo matangnya pagawat namin. Amen.
kita maranggi di hapirak nami ma saduna kaburu nami bere nami ibe bere nami. Percolo bersetabi hami di loloan nasa rumah tua. Parni na tuto namion ima oppu masta boror. Songon macahahon songon ribawat singkat ni na tuto namion. Dihamu amat teraja inat tasuri pada langsung nima dihamu na selu lahulo nami. Palu asamu macolo hami macahahon songon ribawat singkat ni natuto namion. Siruk putih hami siap pinopar ni natuto namion. Jujur malu manang ribawat hidup oppu masta boru singa jutak lupa leman Sabtu 14 Januari 2023 Jurmolo mahami mersetabi di loloan na saur matua na pinarsangapan amat teraja dohot inatta suri pada raja ni dongat tubuh raja ni ale-ale raja ni hula-hula boru suang songoni masaluhunan nama kaholongi hami naro di luar tempat nami ya oppu memulahi nami oppu suap bangun gultong mengalak boru ni rajai ima hula-hula nami si marmata si anhuta piaraso desa dolok margu jala di basa-basa tuatama di oppu memulahi boru si marmata tubuna obat halak 2 may anak 2 may boru anak na siya kakan ima apangaleman mangalak boru rezai hula-hula nami marga siopin siya pertukuan litong ihuta anak na si nomor 2 ima opu gabal gultung mangalak boru ni rezai hula-hula nami marga silaban siya sosorgaro boru na siya kanan di bahuta opung nami mau tu anaknya mangboru nami marga silaban siya dulu nagorang ima opung mangabit silaban boru na si nomor 2 di bahuta mau dopung mau tu anaknya mangboru nami marga sioping siyan sipirok iya opung nami apangaleman bultung mangalak boru ni razai marga sioping siyan huta pertukuan itong ihuta jala tubuh ma dana di dopungi pitu halak opak may bawa jala tolu may boru anak na siya kangan ima opu humisar mangalak boru ma opung namion marga hutasoy siyang lolo mertua anak na si nomor 2 ima opu sihol mangalak boru ni razai marga silaban siyang huta piaraso anak na si nomor 3 ima oppu bete mangalak boru ni rajai marga silaban sian huta perbuktian anak na si nomor 4 ima oppu tupur gultum mangalak boru ni rajai marga silaban sian lupa beringin boru ni rajai lupa batu sian dulu sanggul boruna di pahuta dopung tu anaknya mangboru nami ima marga silaban sian huta si karang-karang marangata bok gaul boru na si nomor 2 di pahuta dopung mau tu anaknya mangboru nami marga silaban sian huta jabur sirikalang boru na siap kurang manang si nomor 3 di pahuta dopung mau tu anaknya mangboru nami marga silaban sian huta kabandolong sirikalang ia dopung ima opu tupur na mangalap boru silaban doho boru lupabatu jala di basa-basa utuan kama tubuna 5 halak opak may bawa sada may boru anak na siya kangan ima opu masta doli nahinan mangalap boru ni razai marga si majutak sian huta si majutak anak na si nomor 2 ima opu sinta gultum mangalap boru ni razai marga silaban sian huta si garang-garang anak na si nomor 3 ima oppu ni si Monica gultum mangalak boru ni razai tulang nami marga si hopin siap pakat
Anakna si nomor 4 ima opung ni si Kopas jala takas dobe mangulu sa saraw na mababak ko na mangulu mangalak boro nila sa imarga si Obi siyan bahal batu si borong-borong ia baruna si sarsagay di bahu tamadong kung maon to anak niya mamboro nami marga silalahi siyan huta silalahi sa mosil ia lamang nahinaan ima opung mastadoli mangalak boro nila sa isi majuta jala di basa-basa tuat tamay anak ko di day nangon tubuna onom halak dua may bawa jala opak may boru anak na siyak kangan angan ni masta ima au sa diri mangalak boru ni razai si mamora siyan susurgut tindolo sanggul jala di basa-basa tuat tamay dana dihani uelu halak opak may bawa jala opak may boru namang itu tadi yang mahami Tuhanmu amang raja inang solibada asa dapok nyan kipudian ni na toto dangon asa marah sehotan na nung tang pamatang na ia di persekolah di perbusi Tuhan song lima di batu Tuhan akasirokak nito dina anak na si nomor 2 ima amani owen gultung mangalak borong ni tulang nami raja silaban sian huta lupa beringin jana di basa-basa utot tama diang gikon obat halak ianakon tolu may bawa jala sada may boru jala totong dobe tanga kuno muna amang raja inang sulpada totong dobe tanga dong marhasa hotak ia boru ni day nang osyak kangan di bahuta damang mau tu anaknya amang boru nami marga purba sian huta bulu duri sidik talang jala di basa-basa tuat tama di iwoto namion tubuna onom halak dua may bawa jala opat may boru anak na iwoto namion siap tangan nunga marhasahotan ma tuboro ni raja imarga manurung sian huta bakal gaja parongil sidik kalang jala di basa-basa tuan ima di berai namion sada bawa anak ni iwoto namion siap pudan dan marhasohotan dobe bodu ni ibu to nami siap kangan ima omak ni si Joes di pahutal mau tulai kumma tu anak ni amang bodu nami si barani nasian lagu boti jala di basa-basa tuat tama di bere nami tubuna tulu halak dua may bawa jala sada may boru boru ni ibu to nami si nomor 2 ima nay Veronica di pahuta tulay kumma tu anak dia mamboro nami marga siringo-ringo sian negeri lama jala di basa-basa tuat tama di bere nami tubuna saya dadak boru dan adong bebayang gubawa boru ni ibo to nami si nomor tulu ima naik wanri di pahuta mon tu sirik kalang like kore tu anaknya mang boru nami marga siopin siap pacur nauli sidik kalang jala di basa-basa tuat taima di bere nami tubuna pitu halak tolu may bawa jala opak may boru boru ni ibo toko siap pudan dang marhamulia dobe boru ni dainamos si nomor 2 ima oput dipan di bahuta dama mau tu anaknya mang boru nami marga sinapela siang si pitu huta dulu sanggul jala di basa-basa tuat tama di ibu to nami tubuna 10 halak 5 may bawa jala 5 may boru anak ni ibu to nami siap kangan ima amat dipan sinapela mangalak boru nulazai anak ni amang boru anak ni bariban nami marga si mamucong siamiran jala di basa-basa tuat tama di bere nami yang aku sada dadak bawa dan arong lupiya boru anaknya si nomor 2 amani elora si napila mangalak boru ni boru saragi di basa-basa tuat tama sian huta silik duyung di basa-basa tuat tama danak di nasira sada bawa sada boru anaknya si nomor 3 mangalak boru ni razai marga si Hoping
sian huta si batu-batu litung ni huta darong dope yanak kon ni nasida anak ni ibu tenamion si nomor 4 do si nomor 5 dang dope marhasa hotan boro ni ibu tenamion siak kangan imana niko lipahuta mau tuleku ama tu anak ni amang boro nami tinabunan siap pelilitan jala di bahasa-bahasa tuat tama diberi namion tubuh na obat halak 2 may bawa jala 2 boro boro ni ibu to namion si nomor 2 di bahu tamon tu anaknya manggoro nami marga sinaga siya samosin nenggulan jala indang adong dope amang reza inang suri pada tubuh ni ibebere namion asa totong tanya ko kamu ibo kamu di tangyangmu anggia dia pudian ni netu tanamion di tongos tuhatta si tubuhnya anak si tubuh di boro di nasida anak na si nomor 3 boru na si nomor 3 na Gabriel di bahu tamaon tu anak ni marga Siregar sen huta damak tolong sedang berdagai jala di bahasa-bahasa Tuhan ima diberi namion tubuhna 2 halak sada may bawa sada may boru boru ni ibo to namion si nomor 4 do si nomor 5 dang marhasa hotan dope ya boru ni dai namo si nomor 3 iba na yanti di pahuta damang maon tu anak ni amang boru nami marga Silaban siang huta sosorabatan simpang tao jala di bahasa-bahasa Tuhan ima di ibu toko tubuhna siya halak sada may bawa jala walu may boru boru ni ibu toko siya kangan di pahuta maon tu anak ni amang boru nami Christopher Prok tu marga Lubang Gaul manang amani Grace siang huta Lubang Gaul jala dang anong dope denak ya boro ni dai dangos si nomor 4 ima ibotok siap bulan di bahu dadamang mau tu anak ni amang boro nami marga silalahi manang iboto ni damang sian Bengkulu ima ibotok siap bulan on seorang matua maon di dai nangon ima boro